Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Benny, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kukumamet ta agserbi iti barangay mi, ngempulos ajak na pagasatan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Benny, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Kaya't kumatapadasan ti tumaray a kapitan dito'y baryo tayo. Ay na, apay mo't anapanunot mo ti tumaray a kapitan. Kaya't kumat nga rod ti agserbi dito'y baryo tayo. Kaya't ko amasukatan ni kapitan tayo. Taado ti agreklamo kan kuana. Amangan nga agpayso no maabakan ti agdama a kapitan ita. Narigat ka no ang maasitgan. Kung nga rod bakit? Isu apadasak man mat, barang adagasat ko. Ala, kat padasam Anyangay nga agpayso ti amo no mangabak ka. Ibagak matlaan ka ni Charis nga anak ta. Kita akman mat, noan niya ti opinion na, iti panagtaray ko a kapitan. Adda kayo magtatang, anya ti ibagayo. At nga rod kaya't kung maibagakan ka, anak. Noan niya mat ti makunam. Anya ngay data. Plano ti lumaban a kapitan, inton eleksyon ti pang barangay. Anya, adda nga tamot namnamayo ang mga baktatang. Barang anak ko, Sa pinapigsa dagiti lumaban a kapitan ita nga eleksyon. awan kas iti padasen. Anya ngay ti kunan ni nanang iti dayta a plano yo. Kinasaritak, kat imanugot mat. Ala adda kada kayo dayta, tatang. Kasta, nag-file kan iti kandidaturam pare. Kung pare, kat namnamaak ti suportam, kan butos mo kanyak. Ay, wala pare. Awan problema iti data. Namnamaam nga ibutos kanto. Ay kat agyaman ak nga rod pare. Agpainom ka nga rin na pare. Ha? Ay, saan pa nga ita pare? Ha? Busy ak pa nga agkamkampanya. Ngam no mga bakak to, isuntok ti panagpainom ko. Kanakan, si kalangan ti tangdanak nga agibunong kadagiti flyers ko. Ay, kat wala angkel. Ala, kumay ka nga rod ijay balay, taong may mualaan. Intang nga rin ni Jebalayo angkel. Saan ka madanagan? Tanong mga baka ka. Naynayunak to ti sweldom. Wala angkel. Awan problema dita. Bunungam amin ang makitam. Saan mo apilpil yan ti bunungam? Wala angkel. Anya ti panagkunam lakay. Adamot laang pag-asa. Saan ak amaawanan itinamnama bakit? Nagagatakmat nga kampanya. Isu apat check. At damat siguro namnamak. Ngamdamag ko anapigsa ti may sa akalaban mo. Amangan mo't no dayja ti mangabak. Basta ti masigurado ka. At iwag mat siguro ti agdama a kapitan. Napigsapay lang ti pakinakam na alumaban. Ket agdadata asaanan akaya ti tao. Madi ti ugali na. Isu asaanan akayat ti tao. Barang agdanamnamak ang mga bak bakit? Nung siyak ti mga bak, aramidak ti amin. Tapno makapagserbiak ang nasayaat. Nasayaat, takasta ti kapanunutang. Nakasagana kayong tatang, inton bigatan ti eleksyon. Kung nga rod anak ko, ay na. Excited akong amamuan no anya ti resulta. Basta agbalin kayo ko mga sports tatang, numaabak kayo. Saan ko mga agsaksakit tinakam yo? Wen, anak ko. Maawat ko mat no maabakak. Anya ngay nga rod, no saan dak akayat dagiti kalugaran tayo. Kasta ti rumbang tatang, saan nga agsakit tinakam yo? Makapadis mayamat gayam ti maabak nanang. Nang runa, nuna pintas mat ti rantam alimaban. Talaga akasta, anak ko. Aklunam kumati pan nakaabak mo.
Nasakit tinakam ko ang naabak, nanang. Kunak no mga bakak, yung saan matgayam. Aklunem latan asipupuso ti panakaabak mo, anak ko. Tapno saan ka masakitan? Sayang dagiti nagaspos ko. Ay, saan mo na panunutin dagiti nagastos mo? Tanagayatam mo tilimaban. Iso arumbang ang nakasagana ka nga ron agumastos para iti panagkandidato. Lumaban at tumanan, nanang. Ay sosay, saanan anak ko? Makita mo't kagudwa tinangitarayan ken katinangabak a kapitan. Anyat amuyo ngay, nanang. No saan akayat dagiti tao ti binutusan da kapitan. Ay, agsaysayang kalaang iti kwarta anak ko. No lumaban kan tumanay. Uray na bakak, aginom talata pare. Katuan na pare, tasaan pa imot akanibusan ang tilubong. Kunak mo saan ngagsakit tinagam ko ang maabak. Nasakit lata. Kasta ka di pare. Ay, inuman talata ah. Una, ang damat tayo kung ada amay kadwa gundaway. Anya, kaya't mo asawan, lumaban kan tumanan. Ay katuna pare. Try and try ako nada. Sa bagay ah. Anya ti amom ngay, numapagasatan ka ni ti may kadwagon daway. Panagkunag, kaya ti tao ti agdama a kapitan ita. Pag kunaamat, Nasingpet ka no? Kan nalaka nga asitgan. Kan ado ka no ti project nan. kasta ka di. Kabalak tong artapan ti kabalan na, bakit? Ay nalakay. Guston, di kan lumaban. Oray kat mayat mo ti napili a kapitan ita. No saan ko ma, o di padasam man ti lumaban. Basta, bakit? Kaya't kung tumanan ti lumaban. Ala, makamu ka? No di mo kaya ti dumngag. Anak, nalpasan ti talo atawen. Agpailak manen. Tatang, huston, saan kayon alumaban? Imbis a suportaran dak, kastakid din ti ibagbagayong kanyak. Kababain nga rod, tatang. Apay kitin. Wana, kasigurado ang mga bakmanan ti agdama a kapitan ita. Awan kas iti padasen. Isu adida kun kontraan. Tauray anya ti ibagbagayo. Lumaban aklata. Ay, makaamu kayo. Saan kayo adungog? Kaslasan dak a kapamilya iti kastangar aramiden nyo. Saan kumamot nga agsakit tinakam yung atatang? Tapag sayaatan nyo laang mat ibagbagami kininanang. Huston, ti kunayo kitdi. Awan panang suportayo kanyak. Saan ka maumumaa ka anakan? Ano samanan ti agibunong kadagiti flyers ko? Unangkel, at damot tangdan ko nga ito diyo. Iso ang nagagahitak latang agibunong. Imbagpaykan ka kaanakan, tamawatan nak. Ngamdaan tim kan kasinsin mo. Kontraan dati panagtaray ko. Madanagan dala siguro, Angkel. Amangan numaabak kayo manen. Ngamno napatagak kumakadakwada. Suportaran dak kumamat. Saan nyo na panunutan dahil, Angkel? Tapno saan nga sakit tinakam yun? Talaga alimbaban ka man gaya man, anak ko. Unhanang. Kat pangasyo. Di dak kumamat kontraan. Akas iti asawa kan anak ko. Ay kat, makaamu ka no saan mo akayat ti mabagbagaan. Ay, saan akon nga agsao? Ngem awan to ko matipabasulam. Ta ipapilit mo mati kayat mo. Ay kat talaga nanang. Isu pangasyo nanang. Ikampanyadak mo't Ay, mabainak. Amin agagayem ko. Ti agdama a kapitan, ti kayat da nga ibutaws.
Diyo ibaga, adidak mat ibutos, nanang. Ay, tapno awan mo't makunkunam. Ay, kat, ibutos ka mo't lata, ah. Maginom tapay pare. Pangururayan ta iti resulta ti bilang dagiti butos. Apay ngay pare, saan mo ka di pa'y nga urayan ti bilang? Sakday nga aginumta. Saanen pare. Basta kayat kong aginom ta. Ay kat si kalata pare. Anya nga iti panagkunam pare. Adda nga tanam namak. Saan ta may baga pare? Kasaan tayo matanalpas ti bilang? Gantay kunada nga rudain. Aging nga umang anges tayo at dalat tanam nama. Adumot ti kakabagyak iti panagkunag. Ngam apay adidak man laing butos. Basit ti bilang ti butos ko'y di napalabas. Kaya't naasawan, saan nga amin akabagyak kat imbutos dak. Saan mo mata mapilit a suportaran da ka amin nakakabagyan pare? Sa bagay pare. Una yan. Ay, di kag sangit-sangit di ka. Tadi mo mo't kayat di mabagbagaan. Abay ngay. Sang-sanga pulo lang ti bilang ti butos ko. Kat amumat anapig sa ti kalaban mo. Ngam, limaban ka pailaan ngamen. Kan ado kayo alimaban. Iso anabingay-bingay ti butos yo. Nagado ka kabagyan. Ngam tidak pa'y mo't ba ibutos. Siguro, uray siya. Dinak mo't imbutosan niya. Na, pati siya pagatapamon. Saan mo ang mapili ti tao nga ibutos da ka? Karbengan dati agpili iti ibutos da. Basta, sa anak asumardeng ato maray. Aging gaamang habagak. Ay, awan mo na. Ala, adakan ka no ipilit mo latta ti kayat mo. Anya ngay ita, tinaganap mo. Pangasiyo ka din, nanang. Di yumat na yunan ti sakit amarkriknak. Kasanaw, di mo amo ti sumuko. Mga bakak tulat ta. Kayat mo asawan, saan kang agsardang nga kandidato? Kapilitan na kasta, nanang. Ay, kat, adakan ka no kayat mo ti pakat katawaan. Apay mo't kumakatawaan dak ngay. Katuan tadi ka mabain. Agkaraabak ka lang arudan, di ka paila sumardang. Siguro, nulumaban kanto pa'y inton sumarno. Ang mga noopat, wano 5 tulaang tibilang tibutos mo. Ano niya? Apay akas tati tsuram lakay. Nalpay matabagam. Lumabas ako may jay tersena ni Manang Iska. At daagi inom jay. Kat siyak ti pagsasaritaan da. Kat, anya ti bagbagadakan ka. Ti panakilaban ko kapitan. Kat katawaan dak. Anya ngay kano ti ammo. Kat agtalon laang kanumat ti ammok nga ramidan. Dayta ti ibagbagak. Di mo ngaminan ipilit. No talaga akayat mo ti agserbi, mabalin mo matlata ti agserbi, uray saan ka kapitan. Juan, bakit? Ay na, mabaing akon. Isuhaws ton. Sa anak ton ako mandidato. Juan tulungan tayo latan ni kapitan amang papintas iti baryo tayo. Total, nagagatmat ni kapitan. Juan, bakit? Kat pasensya kayon no impilit ko ti kayat ko. No kasta, nakaamiris kayon, tatang. Wen, anak. Isong esardang kun ti tumaray. Agyaman naktatang, tanakapanunot kayon. Siguro, talaga saan na para kanyak ti panagkapitan. Mabali na kasta. Kabailan nyo ti agkapitan. Ma-stress kayo laang. Gaputa obligasyon dayta iti barangay mo. Wen, anak. Maawatak itan. Isu nga awatak ko, ti pan nakaabak ko.
Naawat kon tinamidwa apan nakaabak ko, Mr. Lonely. Kat pagyamyamanak, tanalaw-lawagan na ti panunod ko. To'y pagayam mo, Benny. Agyaman ak pagayam Benny, iti dito apakasaritaan. Kat ti makunak, uray agan ano tayo amang guno, iti may sa abanag, no talaga asaan apara kada tayo, saan tayo, amaala dayta. Siguro, adda na pimpintas a plano ti Diyos para kada tayo. Aguray tayo laeng, iti umno, apanawan. Ngam kastay ko na nga ruden, makatulong tayo lakta iti pagsayaatan ti komunidad tayo, nga oray saan tayo, nga opisyal. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga inyong patulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Benny, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan gagita kat impatulad. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Frederick, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan na kitinagan a Frederick. Inal daw nga agreklamo ni bakit ko, gapu kadag iti trabaho iti balay, ken panangaywan kadag iti dua nga anak mi. Jak kayat aday to iti puon ken gapu, ti pannakauma na kanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Frederick, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Addan di agap apply akatulong. Yung kakasarita. Nung magustuhan, di isunti alain ta. Saan ka nga agang angaw, Frederick? Kunakmat kan ka ang mga halata iti katulong. Kunak noong angawin naklaang. Diyak kaya't amarigatan ka, bakit? Kan may sa... Diyak kaya't ngagbalin ka alos siya. Sika talaga. I love you, Lakay. Wanya, nagsarita kayon kinibos ko, manang. Wen, sir. Katanya ti kunana. Mangrugi ak kanon inton bigat. Nasayat no kasta. Nasingput ni ma'am. Wen, nasingpet ni bakit ko. Kanayon na mabamban nung idi. Isuan na unget idi kanya. Wanya, nagsarita kayon kinibos ko, manang. Wen, sir. Ket, anya ti kunana. Mangrugi ak kanon inton bigat. Nasayat no kasta. Nasingput ni ma'am. Wen, nasingpet ni bakit ko. Kanayon lang amin ang mabamban nung idi. Isuan na unget idi kanya. Maawatak matkit di, sir. Ket, anya nga tinagsaritaan nyo. Agyan kan dito ay, wano, stay out ka. Ay, kunana mat nga oray stay out tak, sir. Ay, mayat matkit di. Tadyak mat mapanawan nila kay ko itirabe eh. Tagsaksakit ngamin. Kastagayam. O sige manan, agsublikan to inton biga. Agkasagana ka din ti kapek, bakit? Wen Lakay, adan di talamisaan. O, saan ka unay ang mabanlog kita? Kaumayan inton madamdaman ni Manang Inday. Wen Lakay. Wan gayam. Saan mo unay ngomong tandag iti ubing, ah? Ay na, banog ko laang dayjay, Lakay. Masikaso mitan ti bagim. Saan ka siguro nga agat lingit, no agawid ak manipod iti trabaho. Mana, agkape-kakit din. Pasensya ka na, Inday. Nagwara day ti balay anasang putang. Ay, kasta talaga, ma'am. Luisa laang ang tiyawag yu kanya. Ay na, ma'am laangan. Tada kayo kat ngarod kan ni Sir ti among ko.
Ay nasa anak a komportable ang maawagan iti ma'am, nana. Bayan nyo lata ka din nga awagan kayo iti ma'am kan, sir. Ni, umawawag nila kay ko. Mabiit lang, nana. Sige, ma'am. Hello, lakay. Hello. Kumusta kayo dito, Balay? Mayat-mat. Addan dito ni Nana Inday. Pagmerienda, ma. Katuan. Baka naman na yung bag. Saan mo abis-bisinan? Amok day ta, lakay. Di ka madanagan. Ta saan ang mabisinan ni Nana Inday? Naku na anak at analaing agluto. Paglutuan man iti paborito kasi dahil. Sige, lakay. Ibagak day takan ko na. Sir, nagustuhan ka di mo't ladya inlutok asidaan idikalman. Wan manang, talaga gaya manalaing kang agluto. Idi pa'y laahilig ko ti agluto, sir. Kahit magustuhan ka di matla dito balay. Ay, uwan, sir. Awan makunak. Naanos dagiti anak yo. Kastamot ni ma'am. Ay, naanos mo't laang kanyak. Nasayat no kastamanan. Ay, amom, sir. Nagsapa pinagawid nak ni Ma'am Idikalman. Ay, siyak pa yun, ti mabaen. Dahil tangamin tinagsaritaan mi kini bakit. Lumalpas mo lakid iti trabaho. Mabalin mo ti agawid iti masapa. Ay, ang nagmayaten no kasta, sir. Naku namin nagsaksakit nila kay mo manang. Ay, pudno day ta, sir. Saan mo't ngarod akayat nga asikasuan dagiti anak may. Tadamot ten bukod a pamilyada. Sapay lang ko mata, may imbagan nila kayo, manang. Ay, wad ngarod Ay, adamot kit din trabaho ka, sir. Iso ang maigatanga kon iti agas na. Wow! Addan sa balon mo ita Uwan pare, iso asaan ako na rumwar pa mapan mga restaurant. Nasayaat mo kasta. Makatipid ka. Ay, naimbag man. Tamasangon ni bakit mo nga isagana ti balon mo. Nangala kami iti katulong ni. Kasta? Maumak namin nga umanungat ni misis ko. Kapo iti nagado at trabaho iti balay. Iso nangala ko ni ti katulong. Ay, katun mat ngamin Kaasi, no isula amin na. Iso nga da panawanan, nagpapintas. Ay, ket. Masarunwan manan, di anak ko iti bunyag mo kasta, pare. Saan ka na rumara pare? Ha? Ado da iti balon ko. Pagbingayan tan. Insagana da iti ni Manang Inday. Ay, kababain mo ta, pare. Inaklatan mang restaurant. Ala, sikaman lang ang timakam mo. O anya, Nana Inday. Kabisado yung ka din dagiti sukik apag gatgatangak dito palengke. Ay, win, ma'am. O, naamamuda kan. Iso ano umay kayo gumatang, ikanda kayo iti discount. Ay, win, ma'am. Ay, mano adaras kagayam ngam umay agpaling kay ma'am. Pasaray mamindo iti makalawas, Nana. Ay, kastantumot nga ron ti aramidag. Tapno saan kayo ama ibusan iti abasto? Nagsaya atin tada kayo, Nana Inday. Marigatan at talaga no awan kayo. Ni, kasino ti mga awag itinagan ko? Gayam mo siguro, ma'am. Luisa, long time no see. Oh, Margs! Sikamat gayam. Ay, Apay nga ito talaga nagkita. Sikaman. Mapantaman ag merienda, tapno ag istoryata. Wala, mabiit lang ang tawagak nila kay ko. Taapay pa lang. Hello, Lakay. Oh, apay bakit? Nagkita kami kin ni Margs dito'y palingke. Sumurutak pa ilaan kan ko na. Agmerienda kami kanong. Katuan Itad kon kin ni Nana Inday day titulbat ti balay. Taumunan nga agawid. Kunak no nagawid ni Luisa manan. ay saan pa'y, sir? Iso nga ron asa anak pa'y anagawid. Tawan pa'y mat ni ma'am. Napanandaya iti gayem na ako nana. Ay, jak mat mabalin abasta panawan dagiti ubing dito balay. Agyaman na ka. Saan ka pa nagawid mana?
Talaga narigat na awan kadwada dito balay. Hanggang itatasimang pwet ako, mabalin yung tiagawin. Ay, sige sir. Hanggang isaganak pa iti kananyo tamang rabii kayon. Amok ngamin amabisin kayon. Ne, iba ka lang nga may maturog. Nagchat kami pa ngamin kini Marge. Narabyan ka lang aruda na nagawid. Chat kayo pa ilaan. Agkita kami kanuintun bigan. So di naman hindi pa panan nyo ay. Manan, intun bigat kami lang ang arumor. Saan ka kumanarumar? Tas Sabado itong bigat. Awan ka daw dagiti ubing dito balay. Ni ngay na nainday kadwada. Anya ngay ti serbi na ti baybayad kan kuana. No saan mo't ama panawan dito'y balay. Nagado ti aramidan na. Pag-awiran pa ilaan. Saanan ama sapol nga aw-awiran na dagiti ubing. Tain naman ti tawan jay buridak ta. Ibagbagak nga rod kan ni bagat ko. Ang mangala kami mo tan iti maid mi. Tapno makapagtrabaho mo tan. Kito na. Saysayat mo't lang amin. Noanda trabaho dagiti misis tayo. Tapno saan da masikuran iti balay. Apay, ada ka din trabaho ni misis mo? Tangarot ti kahit kong aramidan na. Tsaka mo barang na matulungan di gayem na makabiro kiti trabaho na. Day taman mo ti ibagak kan ni bagat ko, pare. Ngamin, tunggal na gawid ako. Masang patak ni bagat ko di balay. Kasta ka di. Ne, Limit, manang dahi ti umawawag. Mabit lang pare Sumbatak pa yan. Hello, manang. Sir, ni Janjan. Ha? Apay manang? Anya tinapasamakan ko na. Agpakpakada kanyak ni Janjan amapan agbike, sir. Ay kunak-ada kayo ti pagpakadaan na. Ngam diinan na uray ti panagawid yo. Kat napanlatan, ajak na sipsiputan. Nuko matanda dito yung balay ni mami na. Ay, jak ngamin masango abantayan ida, sir. Tanagado ti aramidag. Ken masapul nga agluto akpay, sakbay nga agawid ak. Amok dahi tamanan. Ay, ipadoktor yu kadi pa di anak yu, sir. Wan manang. Takas taunay ka no ti sakit ti ulo na. Ana ito pa iti bata. Ay, angem, awan pa'y mat ni Ma'am Luis, Wan nga rod. Jak amo no sa dino tinapanan na. Ta saan mo't amaawagan ti cellphone na. Taapay asyak ti pabasulam no natin iti bisikleta ni Janjan. No adda ka dito'y balay, adda ka ang nagpakadaan na. Ket na ibagam as saan nga umad-adayo. Aksidente tinapasamak, Frederick. Sa dino ngamin tinapanan nyo iti gayem mo. Taapay anaskan pa'y ama-amuam day na. Gaputa saan ka amaawagan. Ay, kunakon ka. Makaungat ka kanya kaputa saan mo ang maawagan ti cellphone ko. Rumbeng ko mangamin nga adda ka dito'y balay, amang asikaso ka dagiti anak ta. Maboring ak dito'y balay, Frederick. Inyalaan ka iti katulong, tapno malaganan ka kadagiti trabaho. Ngam ita, day tamanan ti rason mon, tapno makapanaw ka dito'y balay. Ala, ipantakit din ni Janjan ija ospital, tani. Sangit a sangit. Nagtimpla ako ni iti kapek. Nasaya at mat. Uray mo man la kanya kung ti panagtimpla iti kape. Inasikasok dagiti ubing asumrak ija iskwelaan. Tapno saan ka manan nga agreklamo. Agrekreklamo ka kaya. Kano nagado a reklamo? Kesyo sika tinangala iti katulong. Kesyo sika ti mang paspasweldo. No kumatagbiro ka iti trabaho. Oh, makitam day ta ita. Naumakan nga aggas gastos. Iso akayat na kon apagtrabahuan. Sayang namin ti oras kan panawan mo. No day tala sumursurot kini Marge ti aramidem. Ay na, nagadulakit din aya at trabaho. Sabay nagaduawara dito yung kusina. Kastamot ten ijay salas. Kaslamot ten na bagyo dahito'y abalay. Ni Sir ti umawawag. Hello, sir. Hello manang, kasaritak man ni Luisa. Kwa sir, awan. Anya?
Inuray naklang asimbang pert. Rimwar adagos. Sa dino ka no tinapanan na? Tilaang naibaga na kanyak. Kat agkita da kano kan ni Marge. Kasta ka di. Di namat na ibaga no anya nga oras nga agawid. Kat kunana, asyak ti mapanmang sukon kadagiti obeng. Uy, nangabang ka, Luisa. Wan nga rod, nabawik mo't lang di kwarta. Kunakan ka, mayat kag sugal. Di mo ibagbagakin nila kay Kwan. Kasano ko mga ibagakan kwa na? Saan kami tupayan nagkikita? Ni, iso day ti umaw-awang. Kung naktumat ngamin kan ka, nga i-off mo dahi ta cellphone mo. Nalipatag nga ron. Sungbata mo, ngam di mo ibagbaga nga da ka dito'y sugalan. Wan, sige, mabit lang tasong bata. Hello, Lakay. Hello, sa dino tiyan mo? Kwa, adaak dito'y parlor. Rimwar ka manin. Agpaparlorak nga rod. Inaldaw ka mata na rumrumwar. Naawanan ti bagam. Idupol kon day ti cellphone ko. Agsarita tayo iti balayin ton matamtama. Sige, bye. Ayan di manang Inday. Nagawid din. Ang payabiro kam. Nagsapan ang nagawit. Pinagawid ko. Tatila istoryaan na ka. Inong tangji bakit? Ha? Maruam. Kaya't ko alawlawagan, tinaistorya na kanyak. Amok analaing nga agistorya day di abakat. Amo ko no sa dino ti papapanan. Mapan ka ga makisugsugal ha. Nagkunakan ka. Saan ka man asuman na o akasta? At dagayem ko na kay baga kanyak, iso asaan kan ngaglibak pay. Frederick, daytoy lang ang tiliwliwang. Saan nakalapdan, nudi mo kayat nga agapata. Anya? Wan, aminak ang makisugsugalak. Kwartak matisugsugal ko ah. Jak matkut-kut yan, jay it-itad mo kanyak asweldom. Aging ga ita, saan latta asimardeng ni bakit ko nga agsugal? Sigun kan kwa na, liw-liwana ti pan nakisugal na. To'y pagayam mo, Frederick. Pagayam Frederick, kasaritam lata ni bakit mo, may papan, iti pa nagbalbaliw na. Weno, ti pa nagsugsugal na. Napatag ti komunikasyon kadagiti agasawa, tapno masigod ti saan apa nagkinaawatan. Mabalin mo matatulungan ang maadan di tinegosyo nga si kaswen na. Tapno saanen nga umadayo di tabalayo. Kaya't maliklikan na, ti panagsugal na. Ala, pagsaritaan nyo na imbag, ti parikot yo. Bueno papagayam, ingka nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Frederick, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan ngayon tayo ikan biya kita kat impatulad. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Frederick, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Awagan na kitinagan a Frederick. Inaldaw nga agreklamo ni bakit ko, gapu kadagiti trabaho iti balay, ken panangaywan kadagiti dua nga anak mi. Jak kayat aday to iti puon ken gapu, ti pan nakauma na kanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Frederick, dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Bakit? Addan di agap apply akatulong. Ingka kasarita. No magustuhan, di isulti alain ta. Saan ka nga agang angaw, Frederick? Kunakmatken ka ang mga halata iti katulong. Kunak ano ang angawan naklaan? Diyak kahit amarigatan ka, bakit? Yan may sa
Jack kaya't ngagbalin ka alos siya. Sika talaga. I love you, Lakay. Wanya, nagsarita kayong kinibos ko, manang. Wan, sir. Katanya ti kunana. Mangrugi ak kanon inton bigat. Nasayat no kasta. Nasingput ni ma'am. Wen, nasingpet ni bakit ko. Kanayon na mabamban nung idi. Isuan na ungit idi kanya. Wanya, nagsarita kayong kinibos ko, manang. Wen, sir. Ket, anya ti kunana. Mangrugi ak kanon inton bigat. Nasayat no kasta. Nasingpet ni ma'am. Wen, nasingpet ni bakit ko. Kanayon lang amin ang mabamban nung idi. Isuan na ungit idi kanya. Maawatak matkit di, sir. Ket, anya nga tinagsaritaan nyo. Agyan kan dito ay, wano, stay out ka. Ay, kunana mat nga oray stay out tak, sir. Ay, mayat matkit di. Tadyak mat mapanawan nila kay ko itirabe eh. Tagsaksakit ngamin. Kasta gayam. O sige manan, agsublikan to inton biga. Nakasagana ka din ti kapek, bakit? Wan Alakay, adan di talamisaan. Oh, saan ka unay ang mabannog kita? Kaumayan inton madamdaman ni Manang Inday. Wan Lakay. Awan gayam. Saan mo unay ngong tandag iti ubing, ha? Ay na, banog ko lang dayjay Lakay. Masikasom itan ti bagim. Saan ka mat siguro nga agat lingit, magawid ak manipod iti trabaho. Mala, agkape kakit din. Pasensya ka na Inday. Nagwara day ti balay anasang putang. Ay, kasta talaga, ma'am. Luisa laang ang tiyawag yung kanya. Ay na, ma'am laengen. Tada kayo kat nga rod kan ni Sir ti among ko. Ay na, sa anak akomportable ang maawagan iti ma'am, nana. Bayan nyo lata ka din nga awagan kayo iti ma'am kan, sir. Ni, umawawag nila kay ko. Mabiit laang nana. Sige, ma'am. Hello, Lakay. Hello. Kumusta kayo dito balay? Mayat-mat. Adan dito ni Nana Inday. Magmerienda ma. Katuan. Baka naman na yung bag. Saan mo abis-bisinan? Amok day ta, Lakay. Di ka madanagan. Ta saan ang mabisinan ni Nana Inday? Naku na anakat, analay nga agluto. Paglutuan man iti paborito kasi dahil. Sige, Lakay. Ibagak day takan ko na. Sir, nagustuam ka di mo't ladya inlutok asidaan idikalman. Wen manang, talaga gaya manalaing kang agluto. Idi pa'y laahilig ko ti agluto, sir. Ket, magustuam ka di matla dito balay. Ay, uwan, sir. Awan makunak. Naanos dagiti anak yo. Kastamot ni ma'am. Ay, naanos mo't laeng kanya. Nasayat no kastamanan. Ay, amom, sir. Nagsapa a pinagawid nak ni Ma'am Idikalman. Ay, siyak pa yun, ti mabaen. Dahil tangamin tinagsaritaan mo kini bakit. Mumalpas mo lakid diti trabaho. Mabalin mo ti agawid diti masapa. Ay, ang nagmayaten no kasta, sir. Naku na ngamin ngagsaksakit nila kay mo manang. Ay, pudno day ta, sir. Saan mo't nga rod akayat nga asikasuan dagiti anak may. Tadamot ten bukod a pamilyada. Sapay lang ko mata, may imbagan nila kayo, manang. Ay, wad nga rod Ay, adamot kit din trabaho ka, sir. Iso ang maigatanga kon iti agas na. Wow! Adan sa balon mo ita, Uwan pare, isuasaan ako na rumar pa mapan mga restaurant. Nasayat mo kasta. Makatipid ka. Ay, naimbag man. Tamasangon ni bakit mo nga isagana ti balon mo. Nangala kami iti katulong ni. Kasta? Maumak namin nga umanungat ni misis ko. Kapo iti nagado at trabaho iti balay. Isuan nangala ko ni ti katulong. Ay, katun mat ngamin Kaasi, no isula aminan. Iso nga da panawan nan, nagpapintas. Ay, ket.
masarunwan manan, di anak ko iti bunyag no kasta, pare. Saan ka na rumara, pare? Ha? Ado dahi ti bahalon ko. Pagbingayan tan. Insagana dahi ti ni Manang Inday. Ay, kababain mo ta, pare. Inaklatan mang restaurant. Ala, sikaman lang ang timakam mo. O anya na Inday, kabisado yung ka din dagiti suki kapag gatgatangak dito palengke. Ay, win, ma'am. O, naamamuta kan. Iso ano umay kayo gumatang, ikanda kayo iti discount. Ay, win, ma'am. Ay, mano adaras kagaya ng umay agpaling kay ma'am. Pasaray mamindo iti makalawas, nana. Ay, kastantumet nga ron ti aramidag. Tapno saan kayo maibusan iti abasto? Nagsaya atin tada kayo, Nana Inday. Marigata na talaga no awan kayo. Ay, Ni, ne, asino ti mga awag itinagan ko? gayem mo siguro, ma'am. Luisa, long time no see. Oh, Margs! Sikamat gayam. Ay, Apay nga ita talaga nagkita. Sikaman. Mapantaman ag merienda, tapno ag istoryata. Una, mabiit lang ang tawagak nila kay ko. Taapay pay lang. Hello, Lakay. Oh, apay, bakit? Nagkita kami kin ni Margs dito'y palingke. Sumurutak pay lang kan kwa na. Agmerienda kami kanong. Gatuin Itad kon kin ni Nana Inday day titulbat ti balay. Taumunan nga agawid. Kunak mo nagawidan ni Luisa, Manang. ay saan pa'y, sir? Iso nga ron asa anak pa'y anagawid. Tawan pa'y mat ni ma'am. Napanandaya iti gayem na ako, nana. Ay, jakmat mabalin abasta panawan dagiti ubing dito balay. Agyaman na ka. Ta saan ka pa nagawid, man? Talaga narigat na awan kadwada dito balay. Hanggang itatasimang petakon, mabalin yung ti agawid. Ay, sige, sir. Hanggang isaganak pa'y tikanan yaw tamang rabii kayon. Amok ngamin amabisin kayon. Ne. Di pa kalangaw may maturog. Nagchat kami pa'y ngamin kin ni Margs. Narabyan ka lang aruda na nagawid. Chat kayo pa'y lahat. Agkita kami kanuing tunbigan. So di naman ang tipa pa namin ay. Manan, intun bigat kami lang ang arumor. Saan ka ko manarumar? Ta Sabado itong bigat. Awan ka doon agad ubing dito'y balay. Ni ngay Nana Inday ang kadwada. Anya nga iti serbi na tibay bayad kan kwa na. No saan mo't ama panawan dito'y balay. Nagadoter aramidan na. Pag-awiran pa'y lahat. Saanan ama sapol nga aw-awiran na dagiti ubing. Tain naman titawan jay buridat ta. Ibagbagak nga ron kan ni bakat ko. Amangala kami mo tan iti maid mi. Tapno makapagtrabaho mo te. Kato na. Saysayat mo't lang amin. Nuanda trabaho dagiti misis tayo. Tapno saan da masikuran iti balay. Apay, adda ka din trabaho ni misis mo? Dahil tangarot ti kayat kong aramidan na. Tsaka mo barang no matulungan di gayem na makabiro iti trabaho na. Dahil taman mo ti ibagak kan ni bakat ko, pare. Ngamin, tunggal agawid ak. Masang patak ni bakat ko jay balay. Kasta ka di. Ne, Nimit, manang dahil iti umawawag. Mabit lang pare Sumbatak pa yan. Hello, Manang. Sir, ni Janjan. Ha? Apay, Manang. Anya tinapasamakan ko, na. Ang pagpakada kanyak ni Janjan amapan agbike, sir. Ay kunakada kayo ti pagpakadaan na. Ngam diinan na uray ti panagawid yaw. Kat napanlatan, ajak na sipsiputan. Nuko matanda dito'y balay ni Mami na. Ay, jak ngamin masango abantayan ida, sir. Tanagado ti aramidag. Ken masapul nga agluto akpay, sakbay nga agawid Amok day tamanan. Ay, ipadoktor yo kadi pa di anak yo, sir. Awan, Manang. Takas taunay ka no ti sakit ti ulo na. Na naito pa iti bata. Ay,
Ang awan pa'y mat ni Ma'am Luisa. Uy nga rod. Jak amo no sa dino tinapanan na. Ta saan mo't amaawagan ti cellphone na. Taapay asyak ti pabasulam no natinag iti bisikleta ni Janjan. No adda ka dito'y balay, adda ka ang nagpakadaan na. Ket na ibagam as saan nga umad-adayo. Aksidente tinapasamak, Frederick. Sa dino ngamin tinapanan nyo itigayem mo. Taapay anaskan pa'y amaamuam day na. Gaputa saan ka amaawagan. Ay, kunakon ka. Makaungat ka kanya kaputa saan mo amaawagan ti cellphone ko. Rumbeng ko mga min nga adda ka dito'y balay, ang mga asikaso ka dagiti anak ta. Maboring at dito'y balay, Frederick. Inyalaan ka iti katulong, tapno malaganan ka kadagiti trabaho. Ngam ita, day tamanan ti rason mon, tapno makapanaw ka dito'y balay. Ala, ipantakit din ni Janjan ija ospital, tani. Sangit a sangit. Nagtimpla ako ni iti kapek. Nasaya at mat. Uray mo man la kanya kung ti pa nagtimpla iti kape. Inasikasok dagiti ubing asumrak ija iskwelaan. Tapno saan ka manan nga agreklamo. Agrekreklamo kaya. Kano nagado a reklamo? Kesyo sika tinangala iti katulong. Kesyo sika ti mang paspasweldo. No kumatagbiro kay ti trabaho. Oh, makitam day ta ita. Naumakan nga aggas gastos. Iso akayat na kon apagtrabahuan. Sayang amin ti oras kan panawan mo. No day tala sumursurot kini Marge ti aramidem. Ay nagadulakit din aya at trabaho. Sapay nagaduawara dito yung kusina. Kastamot din ijay sa alas. Kaslamot din na bagyo dahito'y abalay. Ni Sir ti umawawag. Hello, sir. Ilamanang, kasaritak man ni Luisa. Kwa sir. Awan. Anya? Inuray naklang asimbang pet. Rimwar adagos. Sa dino ka no tinapanan na? Tilang na ibaga na kanyak. Kat agkita da kano kan ni Marge. Kasasta ka di. Di namat na ibaga no anya nga oras nga agawid. Kat kunana, asyak ti mapanmang sukon kadagiti obeng. Uy, nangabang ka, Luisa. Wan nga rod. Nabawik matlaangan di kwarta. Kunakan ka, mayat kag sugal. Di mo ibagbagakin nila kay Kwan. Kasano ko mga ibagakan kwa na? Saan kami tupayan nagkikita? Ni, iso day ti umawawag. Kung naktumat namin kan ka, nga i-off mo day ta cellphone mo. Nalipatak nga rod. Sumbata mo, ngam di mo ibagbaga nga da ka dito'y sugalan. Wan, sige, mabit lang tasong bata. Hello, lakay. Hello, sa dino tiyan mo? Kwan, adaak dito'y parlor. Rimwar ka man din. Agpaparlorak nga rod. Inaldaw ka man na rumrumwar. Naawanan ti bagam. Iddepo kon day ti cellphone ko. Agsarita ta iti balayin ton madamdama. Sige, bye. Ayan di manang inday. Nagawid din. Apay abiro kam. Nagsapan ang nagawid. Pinagawid ko. Tatila istoryaan na kan ka. Inong tamji bakit? Ha? Marwam. Kaya't ko alawlawagan, tinaistorya na kanyak. Amok analaing nga agistorya day di abakat. Amo ko no sa dino ti papapanam. Mapan ka ga makisugsugal ha. Nagkunakan ka. Saan ka man asuman na o akasta? Adagayem ko na kay baga kanyak. Iso asaan kan ngaglibakpay. Frederick, daytoy lang ang tiliwliwang. Saan nakalapdan, no di mo kaya't nga agapata. Anya? Wan, aminak ang makisugsugalak. Kwartak matisugsugal ko ah. Diyak matkut-kut yan, jay itad mo kanyak asweldom. Aging ga ita, saan latta asimardeng ni bakit ko ngagsugal? Sigun kan kwa na, liw-liwana tipan nakisugal na. To'y pagayam mo, Frederick. Pagayam Frederick, kasaritam latta ni bakit mo, may papan, iti pa nagbalbaliw na. Weno, ti pa nagsugsugal na. Napatag ti komunikasyon kadagiti agasawa, tapno masigod ti saan apa nagkinaawatan. Mabalin mo matatulungan ang maadan di tinegosyo nga si kaswan na. Tapno saanan nga umadayo di tabalayyo.
Kaya't maliklikan na, ti panagsugal na. Ala, pagsaritaan nyo na imbag, ti parikot yo. Bueno papagayam, ingka nanggan, ti pan nakay-drama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Frederick, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Longley. In your notes kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan at Trudis, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Nabalo ak, gapu iti dayta, nagrikos laangan ti biyag ko iti kakaisuna nga anak ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Trudis, dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Awanin ti asaw pagtatang. Pinanawan na kami ni ti anak mi. Kasi gayam tirik na ti mapukawan iti ipatpatag iti biyag. Nagsakit ang panunutan. At jakton makita ti asawa. Patibkaram ti pakinakam mo, anak. Kasta mo tinarik na, idinapukaw ko tinayaw. Ngaming karigatan kayo a pinadakkel. Isunalaang, tatalagasan kayo na nakalpas iti kayat yu a kurso. Vocational laang tinalpas yu kanimanang mo. Kat ita, naawanin ti asawa. Agsalo kagak. Tapno mapaadal ko ti kakaiso na nga anak mi. Dahita ti kasayaatan na panunutom ita anak kao. Saan pa'y akanibusanan ti amin? Adamat ti anak mo apang ibukbukam iti pamatag mo. Ita, tanay tabunan ti bangkay ni tatang mo. Kaya't kung agsarita ta anak ko. Anya ti pagsaritaan ta, nanang. Kaya't mo ka di nga agtuloy iti kolehiyo. Apaman ang makaturpos ka iti high school. Kayat ko launay nanang. Nukasta nga rod. Ikarigatan ka pagadalan. Agagatak tapno mapaadal ka. Basta ikarim kanya nga adal ti ununaam. Diyak kayat ang makinobyo ka. Kabayatan ti panagadal mo. Sige, nanang. Ikarik dayta. Siguradwam na ang anak ko. Tapara matla iti masakbayam daytoy nga ibagbaga. Arabi iman na nakaawit akan. Ay, adumot nga minti customer iti parlor. Sakat, pila ti jeep itay. Nimot manang te, madayta adda dita paraangan da. Oh, ita ka lang ang agawid. Wan nga rod, ado nga minti customer. Diagluto ka pa ilaang na sumangpet ka. Sana bali ta nakaluto ni Ivy iti inapoy. Tila ang si daan mi nga isang pat ko ti iluto. Ay, kaasi ka matating ko. Ala, mabiit lang ang taalaw mong ginabati asidaan mi, tapno saan ka nga agluto, kat makaina na kamatan. Alaman nga rod manang. Ay, kaya't kumatan ti agilat. Tanagsakit ti sikat ko. Mabiit lang nga rod, tayo nakalaan. Urayan na kunditoy. Adda kayo matgaya man, nanang. Yun tinsang put yung amasida. Ta siya kong tagluto. Uray kat nalpas kong dagit assignment ko. Inton bigaton alutwag tinsangpot ko. Mapankan agidasar. Ada inton ni Antim Telma amasida. Nalabsak itay dita paraangan da. Talaga ang nasingpot mat kada kayo ni Auntie Telma niya, nanang.
Wan, maasi kanyak dayjay. Tamo na nga awanan asawa kakatulunga. Kan imbag kan pana, ta saan na a problema ti panagbiag da. Maya ti trabaho ti asawa na. O sige, yag yung araw din ti inted ni auntie. Tagi da sa harakon, nanang. Naimbag nga agsapam, Trudis. Anya ti masapol mo, Alex. Mabalin ka diti agpasyar. Asino ti pasyaram? Sika ko ma. Anya? Ay, sana ka masakit, Alex. Iso saan arumba nga pasyaran nak? Makatawan mo tan tinapalabas. Manipod na tayo di asawam. Panagkunak mabalin kung daton kan ka. Ha? Eh, awan plano ka makiasawa, Alex. Isa ang mabalin ka di? Agawid kan. Tamakataktak ka lang iti trabaho. Idadaras ko ti aglaba. Tapno mailukat ko ti parlor ko. Damang kaw, nga da ka no agar-aram kan ka anak kaw. Imbaga ka saan nga agsubsubli, tatang. Makadisturbo laang iti trabaho. Saan mo ka di akayat? Nga anda ka duam amang paadal iti anak mo. Kabaulak mat apagadalan ah. Nang pirmi mat arigat mo. Sana bali, tatang. Saan mat nga agnanayon nga agrigrigat ah. Numakalpaston ti anak ko. Oh, di malpas mat tan ti paggastusak. Sa balila ang mata, no anda kad kadwam anak. Saan ko akasapulan ti kadkadwa, tatang? Adamot tan ti anak ko akad kadwag. Kan, ang mga nudidan to agkatunusan. O, di isupay a problema. Ay na, anak, nasingpat mat ni Alex. Lumakay abaro. Isungawan pagproblemaam. Saan dag apakadanagan, tatang? Ta okay aklaang. Saan ko akasapulan ti asawa? Nadak man yan, Trudis. Talaga adagulit ka mat-anya. Kinunak lang nga roden asaan kan nga agsubsubli. Awatan mo kumadag ito'y sagot ko kan ka. Alex, saan anas kan asagutan na? Ala, pumanaw kan. Pumanawak, muawatan mo dag ito'y asagot ko kan ka. Pasensya kan, Alex. Ngam saan ko nga awatin da kita. Sa anak mat nga rod apumanaw. No saan mo nga awatan dag ito'y. Anya? Congratulations, anak ko. Thank you, nanang. Thank you kadagiti amin arigat kan sakripisyo yo. Sumrag kan tumatan iti kolehyo. Lalaingam to, ha? Tapno addan tumaawat mo apang madayaw akas ita. Jack maikari ang makaawat akto iti pamadayaw, nanang. Ngem, ikarik nga agadalak ana imbag. Nasayaat nga rod no kasta. Ikarigatan ka pagadalan, anak ko. Sige, agawid ta nga rodan, nanang. Mabisina kun. Saan tapay nga agawid? Katga po ta graduation mo ita, mapantamangan iti paborito ma restaurant. Agpaiso, nanang. Wan, anak ko. O sige, mapantangarudan, nanang. Nabayagan ajak nakapangan iti dayja a restaurant. Bilibak matkan ka, Trudis. Kabailam lata pagadalan ti anak mo nga uray siksika. Kapilitan amanang, tawat mo't sa bali anam na maag. Ay naading ko, no siyak lang at atikas na, jakla mo. Kunamlaang tikastaan, tawan ka pa iti sitwasyon ko. Ngam no adakan do iti sitwasyon ko, ay kabailam tumat ah. Apay ngamin, adi mo pa'y lasongbatan ni Alex. Nasingpet mo't. Ay, jakman ammo manan. Ngam kaslamap nga kun iti biyag ko ita. Umanayan ni Ivy iti biyag ko. Ni Ivy ti ayan ti ragsak kong manang. Ala, adakan ka dayta. Basta no kasapulam ti tulong, di ka bumdang o masidag, ha? Agyamanak, manang. Asino di lalaki anang itulod kan ka? Di ko nam siguro kat saan kayo nakita niya. Ni Jerome dayjay, nanang. Gayam ko. Asino tinangibagakan ka ang mabalin mo ti makigayam iti lalaki? Nanang, apay aparitan da. Pagad adalan ka pay laeng. Iso saan mo ang mabalin ti makigayam iti lalaki?
Ang mga nuan niya pa'y tipagtungpalan dahi tapan nakigayim mo. Saan dakmat ang mabalin aparitan, nanang? Obligasyon nyo timang pa-eskwela kanya. Ngam saan ang mabalin aparitan dak ang makigayam. Anya? Sinapsapol ka, takayat ka makasarita. Sino kayo? Siyak ti ina ni Ivy. Kat na mabalin, idawagkan ka nga daywam ti anak ko. Anya? Taapay mo't nana. Sandak akayat apara iti anak nyo? Kayat ko ang makaturupos pa'y nga umuna ti anak ko. Ngambay ayatak ti anak nyo, nana. Kan ay ayatan nakmat. Nugasta, agayan ayat kayon? Una na. Sinungbatan na kon. Pangasim barok. Makisarsarita ak itinasayaat kan ka. Adaywam ko man ti anak ko. Pasensya kayo, nana. Ngambay ayatak ni Ivy. Saan da kami kumamat? Apagin na daywan. Apay atinong panaklatan, nanang. Anya ti basol ko. Ulbud ka. Kaayan ayak mo gaya mo day jay ajirom? No ibagak tipod no kada kayo. Sigurado akaungat dakmat laang. Saan ka di anagkari ka? Asaan ka makiayan ayat? Aging gaadi ka makaturpos? Ay ayatak ni Jerome, nanang. Baka basulak ka din no agayata. Ikarkarigatan ka apagadalan. Ita, song batan na kun gapulaang iti day jay alalaki? Nakaigtat amin asilaw dito yung balay. Kaya't asawang data. Saan pa'y anagawid ni Ivy? Lokatakon ti luwagan. I-switch ko ti silaw. Nagsakit ti araramidan kanyak ti anak ko. Iso ti pangibukbukbukak iti amin na panagayat kan pamatan ko. Itata nakabirok iti lalaki. Naglakalaangan ti panang sungpasungpat na kanyak na inana. Ha? Surat ti nakadisto iti lamisan. Basag man. Sorry. Nana, ngam sumurot akon ka ni Jerome. Kuray saan da kon apagduluyan nga agadan. Siya kon ti makaamo iti bagik. Kat saan da kuman asapulan. Naragsakak iti sidong ni Jerome. Anya? Anya na ito yun nga isubad kanyak ti anak ko. Apay akas to'y ti aramidan na. Sa anak mo't adakas nga ina. Yung apay akas to'y ti aramidan na. Dakas akadi nga ina, tatang. Apay akas to'y ti inarami ti anak ko. Ala, anak. Gustong day ta panagsangsangit mo. Saan mo ka maapabasulan ti bagim no pinanawan na ka ti anak mo? Ti panunutam. Kat saan nga iti agnanayon? Kat kabaalam a kontrolan ti anak mo. Tinapatag. Kat saan mo abinaybayan? Kan inaramid mo amin a kabaalam amang paadal kan kuana. Ay, makaamumatan iti biyag na. No dayjay alalaki ti pinili na. Anak, panawon matan at ibagin ti ayatem. Saan ang mabalain ng agsangsangit kalatan? Karbang ang matiagragsak, anak ko. Ading ko, sungbata mo ni Alex. Kaya't mo kadi akas na kalatnan. Awate mon adumteng ti panawan, apanawan da tayo dagiti anak tayo. Kat mangbukal damot iti bukod da a pamilya. Apay akas to'y tirik nakita, man. Nagsakit a panunutan. Pag may sa akon. Saan mo a-deserve day ta amarikrik naman? Rumbong nga agragsak ka, ading ko. Awanen ti paggastusam. Saan mo ang mapabasol ti bagim? No saan ang nakaturpos ni Ivy? Taday ta ti pagayatan na.
Tay kumatay kan nakmata ni Tigundaway, Trudis. Sa anak to asumuko. Aging ga sa anak nga klunan. Sige, Alex. Songbatan kan. Ha? Agpaiso, Trudis. Mano atawan at anak ko ti pinampanunod ko. Ngam ita, naglakalaong kan kuwan tinang panaw kanya. Saan ka nagliday, Trudis? At daklang dito eh. Kaditi ka ano man. Saan ka panawan? Agyamanag. Gaputa aging gayta. Kat ay ayaten naklatta. Manipod ita. Siya kung ti makamukan ka. Uray saan ka nagtrabaho. Siya kung ti makamu iti amin na masapsapul ta. Sa anak ana erwam nga awan aramidan na. At trabaho aklat na. Sige. Saan ka aparitan? No isuti kayat mo. Sukunan kagaya minton malam iti pagtatrabahom, ha? Mangantan to itirwar. Sige, orayin kanto. Amom kadi, dito'y a restaurant ti paborito ni Ivy apanganan. Talaga? Iso dito iti pinili mapapananta. Namnamaam ka di, na makitam dito ni Ivy. Saan matkit di? Panagkunam kadi, agpakita pa'y kanyak ni Ivy. No nagbalin ka kit diyan nasayat niya na imposible asaan tumatlaang agpakita kan kati anak mo. Kasapulan na kan tumatlaang dayjay. Uray po utam timbagak. Diyak pa'y amunoan niya ti reaksyon ko na makita. Aging ka di ita. Kat kaungat mo pa'y lang ti anak mo. Saan mo't siguro akaungat? Yung nasakit lang tinakam ko kankwana. Kaslaawan patagdag iti amin arigat ko kankwana. Ala, Boston. Malagip mo manen tinapalabas. Si kaman laang ang timangilukan itiri daw, Alex. Kung bakit? Ivy? Umunag ka. Balasan ko. Ada iti unag ni nanang mo. Nanang, anya ti araramidam dito eh. Akawanan na kumananang. Kapkabilan nak ni Jerome. Iso pinanawa kon. Itatadakkel ti tiyan mon? Agsubli ka kanya? Ha? Ganabom, gaputan na sukir ka nga anak. Sorry, nanang. Agbababawi akit inaramid ko. Tinasayat. Agtugaw ka pa'y balasang ko. Amok na bambanog ka. Siya ti asawa ita ni nanang mo. Bakit? Mabalin ka di nga isaganaam iti kanen na ti anak mo. Amangan no nabisinan iti biyahe na. Ni Alex tinangisuro kanyak amang pakawan iti anak ko, Mr. Lonely. Kat iso ita timang tultulong kanyak amang papaadal manen kini Ivy. To'y pagayam mo, Trudis. Agyaman ak pagayam Trudis iti daytoy apakasaritaam. Ket timakunak, nagasat ka. Tanaaddaan ka iti kaski ni Alex iti biyag mo. Ket sapay lakuma, tanagnakam meten ti anak mo. Ket saanan nga uliten, tinagkamalyan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Trudis iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.